nyemerera nkubera Adamu mbere Eva paradizo yacu ubu ntanzo kizobamwo mubere papa nawe umbere mama. Abakozi ba Saluk TV turambye cyane twifuriza amahoro y'Imana muri hose. Hanyuma uyu munsi uri hejuru turi kumwe n'umuririmbyi akongera akaba n'umuproducer cyangwa umuproducteur w'indirimbo ari umubona turi kumwe ngaha. Hama nashaka namusaba ngo abidondore ababwira akazina kiwe ndetse ababwire cyista zo gukora mu kazi ka misi yose. Ndibaza amasaha mukaza kumara tuko turayaga n'uno muvukanyi wacu turaza kumenya byinshi akora mu buzima bwiwe. Ndakora mu cyane nakuba ego murakoze nanjye ndabaramukiye nk'uko mubivuze nitwa Nahimana Platini amazina nawe n'ababyeyi ariko izina ry'uburirimbyi ni King Plata. Ego cyane Platini mumeze neza? Ego turashimye. Kina kuri sawa kabisa. Hanyuma tubashaka tubasaba yuko abakunzi ba Saluk TV batifuje kumenya amakuru y'umuririmbyi King Plata ko kaze kumva yuko mu muziki ndundi King Plata yahoze ari umuntu akomeye cyane akabanyene King Plata ubu unevye bimeze gute yagiye he? King Plata arahari kuko kugira tuvugane no kugira duhure nuko mwiyumviriye cyangwa uko mwaravye ibikorwa cyangwa mwarondeye abari ku mwanya niyo mpamvu turi ngaha kugira mbandanye nerekana cyangwa mbandanye kugaragaza ibikorwa byanje no kumenyekanisha kugira bamenye yuko Plata atazimye ahubwo Plata arahari kandi ariko arakora cyane kugira bavuga ngo ari ajour ari update. Okay cyane. Hanyuma ndebutse yuko King Plata yamenyekanye cyane mu ndirimbo nka Sijui n'izindi nshanago kibutsa indirimbo zakomenyekanye kenshi cyane mu bihe byashize kugira ngo kumbe n'umuntu yarago bisaga Plata kambere yasohoye indirimbo yitwa Sekumudidizo niyo yamenyekanishije cyane bwa mbere. Nyuma Sekumudidizo haza Sijui haza indi ndirimbo yitwa Bwira nimbuka inkunda yakencenga baby mura n'izindi donc iyo umuntu amaze kumenyekana asohoye indirimbo ndibaza baca bagenda bamenye yuko ari naka yasohoye indirimbo si imwe gusa si zibiri ni nyinshi ahubwo. Ego hama konse ko Platini ataririmba gusa ahubwo ashobora no producteur. Eske aho kaje ko byose ari bibiri yakorohereza kubikora icyarimwe? Bon kuririmba mu gihugu cyacu sinugita para kazi ariko kuririmba mu gihugu cyacu udafise kandi kazi kaguha amafaranga kugira gaciye mu mwuga wo kuririmba biragoye. Niyo mpamvu nahisemo kwiga byo guhinyanyura umuziki niko kazi kamu buryo hama na jewe nkacigira icyo nifashije kwiteza imbere mu muziki wanjye. Ego cyane. Hanyuma kumwe n'ibyo bariho ingorane muhura iyo ukora imiziki cyangwa se iyo ukora umugabo w'uririmba? Ingorane ni nyinshi mugabo inyishu izo ngorane niyo benshi babura. Ingorane duhura nazo ni ingorane yo kubura amafaranga kuko ufise amafaranga uzaraba umuntu afise amafaranga arakora uko ashoboye kose izina ryo rikajya hejuru azabumva bavuga bakoresha imiti akoresha iki mu gihe umuti wose ari amafaranga. Ego cyane. Platini tubaze gaturi mbega aho hari indirimbo nshasha uri kurategura cyangwa se album uri kurategura kugira ngo abafana ba Saluk TV bashobore kumenya ati mbega King Plata umunyeyo barifise level yahe mbega nyine igihugu cyawe? Ndiko ndakora kandi mu kwindwi ndazoshira mugaragaro urutonde rw'indirimbo nakora guhera mu kwa mbere natangiye gukora guhera mu kwa mbere nzurangiza kubikora mu kwa gatandatu. Ibikorwa byose bizoca bijya mu ngiro bizoca bijya habona mu kwezi kw'indwi. King Plata ni uwahe muri bwana ko ngaho muri zacu mushobora collaboration? Ubishoboye wese turakorana utabishoboye mugambi ko afite impano ndashaka kwicarana nawe nkamwerekeza nkamubwira nikora uko abishoboye mbonye yuko atahura nibuga cyadukora. Ego cyane. Hama niwe muri ibyo bakwesipira mu cyangwa yafashe mu televisiyo yose niwe muri ibyo uvuga ati muri kabisa aranyisipira cyane? Umuririmbyi nkunda ku isi kandi anyisipira bose nyine ndamwumviriza naramwumviriye cyane ndamunyira ni umuririmbyi yitwa Lokwa Kanza n'undi kombo. Plata tuwaze mu video Plata bari mu kombo.
sindabishyira ku mugaragaro sindabyerekana donc mbaza icyo kibazo icyo kimbaza ahubwo umunsi uzobibona neza. Sasa mbega Platari wakunda kuririmba R&B cyangwa hip hop? Byose ndaja mu mugabo ntitufite R&B ntitufite hip hop ahubwo turirimba kazi moderne cyane inyafurika n'ikizungu bikacega moderniza. Platari bari mu Barcelona mu Real Madrid. Madrid. Abafana ba Real Madrid bambaye ko na Platini muri Real Madrid. Amakata mu gikombe ushobora gushyikiriza abafanzi bawe kiri ku mutima. Non, juste gusa urukundo bafitiye n'urukundo banyereka sava. Ibyo birahagije cyane. Ego cyane. Ego Plata kugira abafani ba Saluk TV bakore subscribe kuri channel ya YouTube kugira ngo bakomeze kubona bishasha byitwa biki. Yes, our fans, abantu bose bakurikirana ibiganiro bya Saluk TV mugire subscribe kugira muze muraronka notification ku mwanya ya Saluk TV ku mwanya. Reka dushimire buri wese yafashe umwanya kugira ngo ashobore gukurikirana kino kiganiro cyacu cy'umuntu umuntu kurangiza kongana n'umuririmbyi yitwa Tino Platini. Tino Platini tubashimije Merci beaucoup. Twizere ko n'undi munsi ariko abakenera ko muze guha akanya. Ewa kabisa tuhari. Merci beaucoup. Saluk TV mugire subscribe kugira muze muraronka notification ku mwanya ya Saluk TV ku mwanya. Reka dushimire buri wese yafashe umwanya kugira ngo ashobore gukurikirana kino kiganiro cyacu cy'umuntu umuntu kurangiza kongana n'umuririmbyi yitwa Tino Platini. Tino Platini tubashimije Merci beaucoup. Twizere ko n'undi munsi ariko abakenera ko muze guha akanya. Ewa kabisa tuhari. Merci beaucoup. Nyemerera nkubera damu mbere Eva paradizo yacu ubu ntanzo kizobamwo mubere papa nawe mbere mama. Nitwa King Plata, aho ni hose aho nicaye hose ndakunda kwikonekta nkurikirana ibiganiro bya Saluk TV. Nawe aho uri hose gira subscribe kugira uzura kurikirana ibiganiro bya Saluk TV ku mwanya. Yes I